page 418 et 419 ka tafsir al-Qur'an de surah 33. Allah dali suratul ahzab madaniyatun madum makkiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kayo annabaji Allah ittaqillahu la wala tuti'il kafirina wata doftude heferaɓe wal munafiqina e nafiqiɓe ɓen. inna allaha anden Allah kana walatika aliman ko ando hakiman ko ñiñiɗon yawre makko nde. wattabi jokku ma yuha konko wahina ilayka faade mami rabbika e morde ka jomma. inna allaha anduno Allah kana walatika bima ta'maluna kon ɗon gollude kon khabiran ko humpitiɗo. wa tawakkal ala allahi holor ka Allah kafa billahi Allah yoni wakilan holorteɗo. ma jaala Allah waɗanali li rajulin neɗɗo min qalbayni morde ɓerɗe ɗiɗi fi jawfi ka nder reedu makko ma ka nder ɓernde makko. ma jaala waɗali azwajakum sonnaɓe mon Allah iɓen tuzahiruna on ɗon nandintinde watto nene mon ma yaye mon ma bandiramo min hunna e maɓɓe ummahatikum nene mo on. ma jaala waɗali adiyakum ɓen on ɗon nodditorde wi on ko ɓiɓɓe mon o waɗali ɓen abinaakum ɓiɓɓe mo on. dalikum ɗum ɗon mo on fop kawlukum ko konguɗi mon tumɓe fayikum ɗon ɗon wolude ka kundule mo. wallahu Allah yaqulu li haqqa himo wowla gonga wo kanko yahdi himo fewna asabila e lawol ngol. uduhum noddireɓe ɗi abayim inɗe babiraɓe maɓɓe ɓen kaari mo kaari. waqasatu ko ɗum ɓurata nunɗude indallahi ka Allah. fa illam ta'lamu so on andale abahum babiraɓe maɓɓe no wiyete fa ikhwanukum haray ko ɓe musiɓɓe mon fiddini ka dina. wa mawalikum ko ɓe yiɓɓe mon heftuɓe fi mon kono na ɓe ɓiɓɓe moye bana onon heɓiɓe. walaysa alaykum wonal no fawi on junahun bakkat fima akhtatum e konko faljuno ɗon bihi e muɗum ko tawata on anda. walakin skoni no joni mata ammadat kala ko feɓi qulubukum ɓerɗe mon ɗen ɓawo on andi haray o nangetiray on. wa kana Allah laati ka ghafuran ko yafotoɗo ko feƴƴi kon rahiman ko yurmeteɗo. annabiyu ko annabajo on awla ɓuri handude bil mu'minina e gomɗinɓe ɓe min anfusim di wonkiji maɓɓe ɗin. wa azwaju sonnaɓe makko ɓen ummahatum ko nene maɓɓe. aya on no mari dalil e sababu nuzul. wa ulul arham jomiraɓe en ɗammaji ɓen baadum moni yoga e maɓɓe awlaɓe baadum ɓuri handude e yoga fi kitabillahi ka deftere Allah minal mu'minina immorde gomɗinɓe ɓe wal muhajirina e firuɓe ɓen. illa an tafalu son huwali ɗum illa an tafalu sona tunde golloto nde huwo ton ila awliya'ikum faade weldiɓe mon ɓe ma'rufan ko moƴƴi. kana dhalika waɗugol ɗum laatike fil kitabi ka deftere masturan ko winda ɗum wayliten. wa id akhadna antet mande men nanguno minan nabiyina immorde annabaɓe mithaqahum ahadi maɓɓe ndin wa min ka immorde maɗa wa min nuhin immorde annabi nuhu wa ibrahima annabi ibrahima wa musa annabi musa wa isa ibni maryama ɓiɗɗo maryama o. wa akhadna men nange minhum maɓɓe mithaqan ahadi ghalizan tekkude liyas'ala sadiqina fi yo landite gongoɓe ɓen si an sidiqimi ga e gonga maɓɓe ko ɓe gongi kon. wa adda Allah marani lil kafirina heferaɓe ɓen adaba lette aliman musude. ya ayu alladina kono be amanu gomɗinɓe udhkuru jante andi to ni'matallahi nema Allah alaykum ko waɗi kon e dow mon idi ja'atukum tumande arno on junudun konu farsalna min wurti alayhim e dow maɓɓe rihan hendu wa junudan e konugo kadi lam taraw hangu on sutaki. e wa kana Allah latike bima ta'maluna kon ɗon gollude kon fo muɗum basiran ko sutiɗo. ide ja'ukum antetumande ɓe arno on min fawqikum ɓe wiri sengo dow moɗon wa min asfala minkum e sengo ley koyɗe moɗon. wa idh zaghatil absaru tumande gite ɗen partinino nokko gotum wa balagatil qulubu ɓerɗe ɗen hewti alhanajira ka lokoƴe wa tazunnuna tawi ɗon sikka billahi Allah zununa sikkeji. hunalika ko ɗon ibtuliya woni ko jarriba almu'minuna gomɗinɓe ɓen wa zulzilu ɓe dillina zilzalan dillinande shadidan tiɗude. wa idh yaqulu almunafiquna antetumande nafiqi ɓen wiyanoyta walladina ɓen min fi qulubi benen ɓerɗe mo maradun ñaw nafiqaku ma wa'adana Allah fo dali men wa rasulu en laaɗo makko illa ghururan sona hoɗo. wa idh qalat an tumande wino ta'ifatun fedde go minhum maɓɓe ya ahla yathriba kono yimɓe madina la muqama lakum ñiɓirde alana on ɗo hande farji u hote yastadinu hino dungino fariqun feddego min hoɓe maɓɓe annabiyu annabajo o yaquluna hiɓe wiya inna buyutana andu cuuɗi amen ndi awratun kodi awra safe kodi weddiɗi legoy wa ma hiya Allah wi ɗi wonali bi awratin awra ɗi wonali weddiɗi in yuriduna ɓe falaka illa firaran sona dugugol walaw dukhilat sinatirano alayhim e dow maɓɓe hara ɓe atakano min aqtariha ka seraji madina summa suilul fitna refti ɓe landa fitinan artugol ga keferankaku la taw ha ɓe arayno e keferankaku ngun wama talabbathu ɓe ñiɓatano biha ton illa yasiran siwona seeɗa
ولقد كانوا قم دي بلاتك آهدوا بهد آهدوا لها بهدوا الله من قبل كأدي لا يولون الأدبار